米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。那一高瓦塞啊一这，从主而来的力量。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达啊米拉亚布苏瓦的努高瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以腓立比4:4啊之方，杜鲁古沙法啊杜谢尔。Suasa, pakai ni i-icer ni Kristo, pa-icelay takwanan, ko saka pakafilo ako, misi ayaw do masa mamaanay lemak saan. 腓立比书第4章第13节说，借着基督所赐的力量，我能够适应任何情况。Sarikakaaw, pakai ni i-icer no kawas.Pagkahalili kita to karurayan lemak. Urumasa to, pakai ni ipilipot no kawas. Rahker ko falutsa no mita to romiami al. Upitiaran no mita ko kawas saka ciicer kita misi ayaw to masa mamaanay lemak ato awaay to ko kacang otan. 靠着主的力量，我们能够忍受困苦。因为上帝的保守，我们有知足的生活。主是我们的依靠，使我们有力量面对各种的生活处境，并且一无所缺。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥，我爱古在爱卡菲鲁伊索lemak，米利布基索伊达关南萨卡伊拉鲁马诺卡鲁法海米古米诺米索。Sa ay ka cangood ko urip ako. Nanay, masarujol ko falujo ako mitier tiswanan. Ta mararir masafaloh kako mapaicer to rumiami al. 主啊，在你没有难成的事，因你看顾我，所以在你的丰盛恩典中，我一无所缺。愿我全心信靠你。让我拥有日日重新得力的生活。Pakai ni i dalam anay angangan nutabang ji Yes Kristo mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。